Matthew chapter 4. Boss, tathatha ke verse elinye elinye nje. Sizawubona. Hallelujah. Sihlanga lihlanga. Yabona bathakathi. Uma behlanganiswa lihlanga laseGwadala lothakathi. Sinehlanga legazi esihlanganiswe ngalo. Sinehlanga laseCalvary esihlanganiswe ngalo. Uyabona bandaba umthakathi. Okanye faka ihlanga emntwini. Amleqayo. Umfaka nenhlanga zokuthi alandele impudulo. Impudulo noba ngaba ungeka kwindawo uceba impudulo ikule ndawo. Xa uhamba ihamba nawe ngoba isegazini lakho. Until akukho kudisconnect impudulo ekuwe ungazifumananga igazi likaJesu. Kodwa indawo yethu isegazini likaYesu. Singabehlanga thina ihlanga lethu lelaseCalvary. Asidingi ukwazana wangomqwathi wangobalalelana. Umefu uJesu wazothwala amaqwathi, wathola amagcini, wathola inyama ezilahlekile bezingazazi noma zingobani. Kodwa ngenxa yomnqophiso omtsha elithi ibhayibheli wasungula indlela ephumela esikhuzeleni okokuthi enyameni yakhe. Ndifuna uzabone ma bethwa zibile light iso. Jesus. Amen. Ya antaka isuse yenge nale. Hallelujah. What is it? uJesu wami.
12 uYesu eGalili abafundi bakhe bokuqala verse 18 Uthe-ke uYesu ehamba ngaselwandle lwaseGalili wabona abazalwane ababili uSimoni ekuthiwa nguPetros noAndreya uzalwane wakhe bephosa umnatha elwandle kuba babengababambisi benhlanzi athi-ke kubo izani apha ndinilandele ndonenza nibe ngababambisi babantu 20 bayishiya kwa-oko iminatha bamlandela ke uhambele phambili esuka apho wabona abanye abazalwane ababili uYakobi lo kaZabedi noYohane umzalwane wakhe besemkhombeni noZabedi uyise belungisa iminatha yabo wababiza ke bawushiya kwa-oko umkhombe noyise bamlandela. Haleluya. Ngicela nje sishaye uThixo izandla. Singahlala phansi ngicela nje ubambele usecaleni kwakho. Uthi xa umbambayo uthi bayishiye iminatha uphinde umbambe uthi nemikhombe bayishiya. Haleluya. Alibonge igama leNkosi. IBhayibhile-ke xa lithetha ngeminatha nemikhombe, iminatha yayingakwazi ukuthetha, yayingenangqondo, nemikhombe yayingabhadlanga ngoba yayingenangqondo nayo, kodwa emkhombeni kwakukhona abantu. Xa kuthethwa ngeminatha kwakho abantu. Haleluya. Alibonge igama leNkosi. Now iBhayibhile lixa lithetha ngoJesu, uJesu wanakazanga ngakuthanda kwandoda namfazi ngoba waba nguYesu ngokwenyama ehamba noKristu wakhe, the anointed one. The anointed one is the one who raised him from the dead. Otherwise inyama enguJesu yafa, ubebengekho uKristu, ungena akavukanga engcwabeni. Into emvuse emangcwabeni nguKristu, ngoba uKristu yayikuphelela kobuthixo bamandla akhe. Kwabe khona nje uJesu simbone khona, hayi ngoba beqala bakhona ngoba besimbona ehamba phezu kolwandle laseGalili esemnqweleni eGalili. Kodwa ngoYesu sithetha ngaye, sithetha ngoYesu owaba khona, wathi xa eqala uba khona engekabi nguYesu, kwakuYesu ongulizwi owaphuma emlonyeni kaThixo. Uma uThixo besenza indalo yakhe akayenzanga ngomnye umuntu engekho uJesu, kodwa ngelo xesha engekabi nguye uJesu, ngoba xa kwakuzavela uJesu wayezavela uJesu azomela imiphefumlo ukuzisindisa. But ngexesha lasendalweni waba ngulizwi elaphuma emlonyeni kaThixo, wathi xa likhupha uThixo izwi elinguye kwabe sekusenzeka. Zothetha nomntu omnye nje
lika-Israyeli simbonile kuphuma indoda eyayikukumkani ophuma esizwaneni esincinci esidelelekileyo sakwaBenjamini, unyana kaKhishi, uSawuli. Kanti naye kwakumele ukuze axhamle, ngoba le nto ubabalo yinto ehlala nemihlala phi na. Ubabalo yinto yamahala, you don't pay for ubabalo. Zabubona simile nje sikhona besizinto ezinqanyile ubebekafikanga uJesu ngedala sangcwatshwa ngekade saba ngamathambo amhlophe, kodwa kwafika indoda sifana nabantu, sihamba silahlekile, sincaniwe, sifana namaqhama amabhatathalele emifuleni. Hey, kwafika ubaba. IBhayibheli ithi ngoJesu akathethanga indaba eninzi, andiyazi ngexesha bebeloba ngoba into ebendiyazi ukuthi bebekhona uPetro noAndreya, bebetsala iminatha, bebesonka iifemeli zabo ngeminatha, bebehlala elwandle ukusuka ekuseni ubusuku bonke. Kodwa andibazi abantu abadlule phaa ababekhe bathi kuye silandele, kodwa abandabi nandaba naloo nto. Kodwa lithi iBhayibheli bakugqitha indoda ethile, kanti indoda ebegqitha khona uJesu indoda yesiprofetha. Haleluya. Ethe xa kufika yona yafika ingahlelanga, yavele yathetha into ebezange yathetha elunxwemeni, yasuke yathi ndilandeleni, yathi nto nenza nibe ngabalobi babantu. Lalela laba bantu ithemba labo lisentlanzini, abazange baxelelwa ngale nto. Kodwa kufika umntu waphezulu, kwafika indoda enesidima, yafika yazo-introduce into engaziwa. Kodwa lithi iBhayibheli balibala iintsapho zabo bashiminata. Baxa beshiminata bamlandela. Indaba makakwazi uthetha nje kungabonakali. Baxa belandela balibala ukuthi kuzawuthwala ekhaya, ngoba xa kufika yena kuphela inkinga ubunaso. Umefika ebomini bakho ulibala ukuthi ndaze ngaswela imali, ngoba le nto ijoy ayiziswa izinto nazo. Ungaba nemali ube netolonke, sithi noba zikhona zonke unazo, kodwa injabulo isweleke kuwe. Ngoba injabulo omunye umuntu oyisisayo kumuntu, omunye umuntu ozisa injabulo. Injabulo ayiziswa imali, ayiziswa zizinto ezithenjwa ngabantu. Ngoba bathi zikhona nezinto umuntu athi seyifumenele imali abo ityale prostitutes. Ngoba konke umuntu oswelekile kuye ofunekayo. Ungaba khona izinto uthi sewunazo zonke, ngoba lalela iBhayibheli ithi endalweni yomuntu bemdala uThixo wamenza ukuthi umuntu kube khona isidingo sikaThixo ebomini bomuntu. Lokhu ungambona ethatha ibhotile emisa phambi kwakhe ye-blood, kube ngathi singaphela isithukuthezi, athatha u-girlfriend ambekela, kube ngathi isithukuthezi singaphela, amthatha u-boyfriend ambeke, kube ngathi ngaphela isithukuthezi. Lalela nixelele kakuhle, angeke iziphele, ngoba mnye umuntu ozisa injoy. Indoda wagama linguJesu. Jesu gama lakhe Jesus. Izono zabo zixolele. Ngeke ndalahleka njengabaninzi, kodwa uThixo wanceda. Ubunibona nimile nje, esengixelela inkosi ukuthi kukhona abamayo